phela namhlanje ngasho ukuthi abantu ngiyabathanda kubathanda kwami abantu kokuthi ngibenzele izinto ezinhle kubathanda kwami abantu kokuthi ngikwazi kubavikela maqondana nabathakati maqondana nezigabengo kuningi nje enkwenzayo ukuthi ngikwazi kumvikela umuntu aphile kahle uDr Buwe Mhlanga lo usebenza ngokweqiniso lo khuluma nani nonke South Africa lo khuluma nani bamazwe ngaphandle lo khuluma nani balaleli emakhaya namhlanje ngikhuluma ku TV ngintshela ngomsebenzi wami obunyanga lo nguyenza ukuphakamisa abantu namhlanje ngoba ngikhuluma mina Dr Buwe Mhlanga ngumnika number zami into yokuqala 065 674 8648 ngiyayiphinda le nombolo 065 674 8648 inye yesibili 079 911 3242 ngithi ngiyayiphinda le nombolo 079 911 3242 ngitholakala kulezo inamba Estenga kwaDukuza KZN Durban namhlanje ngoba ngikhuluma mina Dr Buwe Mhlanga ngikhulumela ngondaba especially lesi sabantu bathatha amaphondo kwa Dr Buwe ngithi awucha khululekani hozani ngumphakamise amaphondo enu vele especially saqala mhla ka21 ngathi mina ngizomnika inyanga yonke sizophela futhi mhla ka21 kule nyanga le ngithi kulaba thatha amaphondo abasondele ngaseduze bakwazi ngikwazi kubaphakamisela amaphondo abo ngogondwa ugondo unanhlanhla naye cha uba rich now ugondo uba rich manje makuthi usebenzisa ngendlela lengizokutshela ngayo mina akuna bungozi akolutho ugondo uyasebenza ngokweqiniso namhla ngikhuluma nani nonke South Africa ngikhuluma nani nonke abalaleli emakhaya ngikhuluma nani nonke bamazwe ngaphandle laba thatha amaphondo ka Dr Buwe Mhlanga abasondele ngoba bengithi ngizobanika inyanga yonke kulo wathatha uphondo lingasebenzi kahle kuyena naye ngaeze kumina kuzokwazi kumphakamisela ngoba vele umsebenzi lo ngilwela ukuthi abantu babe right nami ngizokwazi ukuthandeka kuluma nani South Africa kuluma nani bamazwe ngaphandle kuluma nani ebalaleli emakhaya nina nathatha amaphondo sondelana 3500 3750 1 liter John Hawker 1 liter Tasenberg lokho bengikusho ukuthi asikapheli special sondelani nina nathatha amaphondo nizophakama noma kume mhlawumbe liyakusebenzela kodwa sondela ukwazi ukufikeleka kuyonke into ukwazi ukuphakama ukwazi ukuvula amabhizinisi ukwazi ukuhlala kahle akukho umbuzi ngoba imithi yami mina ngithanda ngifake emhlebe ngiyazi ukuthi abaningi bantu bophambanisa emhlebe uyabulala manje angihlali ufaka emhlebe ngoba ngiyakwazi ukuthi wena ngeke ulunge kumhlebe ikonto faka gondo awunabungozi nomuntu khuluma nani kulaba thatha amaphondo basondele ngaseduze bazophakamisa amaphondo abo uzophakamisa intambo zabo lo waba nentambo yasentabeni incane ezoyiphakamisa intambo yakhe lo wathatha intambo ibovu uzophakamisa intambo zakho intambo nje lo wathatha intindili uzophakamisa ngimbiza nonke nina nathatha amaphondo nintindili nisondele ngaseduze ndikwazi kumphakamisa nje bengishilo ukuthi kunagondo lo uzokwazi uqondana nawe ebusiness lakho khuluma nani abalaleli emakhaya khuluma nani South Africa yonke khuluma nani abalaleli South Africa yonke ngimtshela ngomsebenzi wami lo nguwenza mina Dr Buwe Mhlanga ngithi especially asikapheli sondelani niyothatha kuhle niyothatha kufikeleka niyothatha ukuthi emthakade noma ubani uzondayo noma wenzani uyokwazi ukufikela kusichitho ufikele kuyonke into lo muntu wagondwa lo nguyenzayo nawa amaphondo aphakamisiwe lawa afake ugondwa le ndwango ibovu ngaphansi yona ke ekuphakamisa uphondo lakho yona ke ukufanele ukuthi ugondwa hlale khona la ngoba ngimfakile kule ndwango ibovu le nibonayo ngiphakamisile ke lo kufanele ufake lendishini
uyogeza ukhulume yonke into oyifunayo sengiyakunika nentambo ekhona ebovu makuthi intambo zakho zise ukhalweni sincane noma i10 noma i14 kufanele ube ne32 kufanele ube ne32 ufikela ngozi yonke kusukela kusibhamu uzitha khuluma kabe ngawe ukuhlebayo uyakwazi ukufikela yonke into le ngoba ngikhuluma mina Dr. Mhlanga ugondo usebenza kakhulu ebusinessini ugondo usebenza kakhulu noma udlala casino noma udlala lotto kalela nina nathatha amaphondo laba bafikile ngoba ngibhedela amaphondo alabantu bala sengifakile ugondo ekusasa nje ngiyabageza bayahamba sebafikile ngoba nomsela ke sengibafakele ugondo wabo sasa bayageza ithi nani ama customer ami onke lawa athatha amaphondo kumina asondele ngifake ugondo uzophatha 1 liter John Hawk 1 liter Tassebek 3700 ile uzoyiphatha nje uyophakamisa ugondo wakho ngitshela nonke South Africa ngiyathanda ngithi manje sondelani ngobuningi benu ngoba nina nathatha amaphondo nibaningi ngicela ukuthi nisondele ndikwazi ukuphakamisa especially lesi ngathi ngizomnika nyanga yonke so phela mhla ka21 kuluyona nyanga le 21 akusekho special mawuza kumina ngizocela imali engiyifunayo le ye price yakhona kusukela ku25 35 58 kusukubu bamanje uphondo 6500 makuthi usaqala esukubu sihle kakhulu ndithi 7500 mawusaqala uphondo 6500 maswaqala 1 liter John Hawk 1 liter Tassebek makuthi intambo yakho intabeni 500 emakhosazana 500 stop imali yokuthi ugesi khomwe kwamaqanda mawusaqala u200 150 uhlwezi 55 rand makuthi usaqala kwamanje nje ngisayehle kakhulu maphondweni kwamanje nje ngisayehle kakhulu iguthini ngoba abantu ngiyabathanda kusukela kudala nje phela bengehla kwamanje nje ngicela ukuthi ngoba ngithanda nani nikwazi ukunithanda ngumenzele izinto zihle nikwazi ukunithanda nami khuluma nani South Africa khuluma nani abalaleli emakhaya khuluma nani abamazwe ngaphandle nasi number zami 065 674 8648 ngiyaphinda le nombolo 065 674 8648 inye isibili 079 911 32 42 ngiphinde le nombolo 079 911 32 42 lezo inamba ngitholakala kuzona mina Dr. Buwe Mhlanga eStenga kwathi uza eKZN ngihlala ngaseMevili ngithi hozani nothola kuphila hozani nothola kuphakama niphile umuthi wami Dr. Buwe Mhlanga usebenza ngokweqiniso uphondo lami lu remote control uyalitshela liyezwa uyakhuluma nalo liyezwa into icela liyakwenzeka usho mina Dr. Buwe Mhlanga lo usebenza ngokweqiniso bengumazisa lokho labo kuphakamisa amaphondo ngoba ngiyaphakamisa mfaka ugondwa u3750 no 1 liter John Hawk no 1 liter Tassebek makuthi ufuzinto zakho sasewukhalweni lakho sasentabeni esincane ngoba kufuneka ube no32 kuyofuneka u500 uzopherekezwa uye entabeni uyofaka uyogcwalisela kube u32 usho mina Dr. Buwe Mhlanga lo usebenza ngokweqiniso kwamanje nje ngoba bengisamazisa lokho uDr. Buwe uyenza konke uyalapha kakhulu sifo sokuwa angisakhulumi lokho ngikuyenzayo sebengimazisa buya into ngikhuphula amaphondo ngikwazi ukuphumelela ngikwazi ukulijabulela nami ngiyalijabulela
ngoba ngiyanisela iprice uzokwazi ukupheka kahle ngoba kade ukuthi abuye Mhlanga uyapheka mawufikile uyapheka awuhlali ungapheka uzohlonipheke uzabakubule nasesikhundleni sasemsebenzini usho Dr. Abuye Mhlanga lo usebenza ngokweqiniso ngikhuluma nani balaleli nonke special asikapheli sophela Mhlanga 21 kule nyanga lesikuyo ngicela nina mathatha amaphondo msondele ngaseduze nokwazi ukumphakamisa angisana kuya phambili kakhulu sebengimazisa ngale special nisale kahle uDr. Abuye Mhlanga uyalithanda nonke abalaleli noma customer wami ngiyakwazi ukuthi umuntu wa Dr. Abuye Mhlanga usebenza ngokweqiniso ngisho nabanye bayakwazi lokho musale kahle uDr. Abuye Mhlanga sobonana ngokuzayo hozani nonke nathatha amaphondo kwa Dr. Abuye Mhlanga uyowaphakamisa ndawuwe hozani ngobuningi benu bye bye.